салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ аз студияи марказии радиои озодӣ тақдими шумо мешавад ва ман Шалои Гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон. Боло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 8 июн. Кумитаи амнияти миллӣ раиси шаҳри Кӯлобро бо иттиҳоми фасодкорӣ дастгир кард, ба ин вазифа нафари дигар таъин шуд. ва дар Узбекистон раиси вилояти Фарғона дар пайи ҷанҷоли марзии ҷазира қаламрави Сӯхи Узбекистон бо деҳаи Қирғизистон аз вазифа барканор гардид. дар ҳоле ки истоди ҷумҳуриявӣ доштани ниқоби тиббӣ дар Тоҷикистон роҳат мекард, баъзе аз сокинони Душанбе ин талаботро нодида мегиранд. Медонем ки кам шудистане ки хай бо субологиё бо медонам. имрӯз Кумитаи давлатии амнияти миллӣ аз боздошти раиси шаҳри Кӯлоб хабар дод. мақомоти амниятӣ Баҳром Иноятзодаро ба фасодкорӣ муттаҳам медонанд. Иноятзода ҳамагӣ 1 сол дар ин вазифа кор кард. Кумитаи амнияти миллӣ мегӯяд, ба зидди Баҳром Иноятзода парвандаи ҷиноӣ боз карданд ва онро ҳамроҳ бо Додистонии кулли Тоҷикистон таҳқиқ мекунанд. тафсилотро Маҳмуҷон Раҳматзода дар даст дорад. Кумитаи амнияти миллии Тоҷикистон эълон кард, ки Баҳром Иноятзода раиси шаҳри Кӯлобро бо иттиҳоми фасодкорӣ дастгир кардаанд. Дар баёнияи расмӣ ки рӯзи 8 июн хабаргузории Ховар нашр кард, гуфта шудааст, ки Баҳром Иноятзода барои содир намудани ҷиноятҳои дорои хусусияти коррупсионӣ дастгир карда шуд. дақиқан гуфта нашудааст, ки Баҳром Иноятзода бо ришватхорӣ, қаллобӣ ва ё кадом ҷиноятҳои иқтисодии дигар муттаҳам мешавад. Аммо дар баёния омадааст, ки қабл аз ин рӯзи 27 май ронандаи раиси шаҳр Хурсандали Хуррамов ва мудири қабулгоҳи раис Фирӯз Қурбонов бо иттиҳоми қаллобӣ дастгир шудаанд. ба гуфтаи Кумитаи амнияти миллӣ ҳар ду боздоштшуда зимни бозпурсӣ шаҳодат доданд, ки бо супориши раиси шаҳр қаллобӣ кардаанд. нисбат ба Баҳром Иноятзода аз ҷониби Кумитаи амнияти миллӣ ва додситони кул парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишоти пешакӣ идома дорад. Баҳром Иноятзода моҳи майи соли гузашта раиси шаҳри Кӯлоб таъин шуда буд. бо фармони президент Қодир Вализода собиқ раиси шаҳри Турсунзода аз вазифаи худ озод ва иҷрокунандаи мақоми раиси шаҳри Кӯлоб таъин гардид. ҳафтаи гузашта миёни сокинони деҳаи чашмаи ҷазира қаламрави Сӯхи Узбекистон ва деҳаи назди марзии Қирғизистон задухурд сурат гирифт. бино ба итлои расмӣ дар ин муноқиша 187 шаҳрванди Узбекистон ва 25 зодаи Қирғизистон захмӣ шуданд. дар пайи задухурд сарвазири Узбекистон ва раиси Фарғона ба маҳалли ҳодиса рафтанд. сафари раҳбари Фарғона, ки бо дуруштгапиаш маъруф аст ва суҳбаташ бо сокинон, ин навбат ӯро аз курсӣ маҳрум кард. Искандари Хоҷамирзода бо тафсилоти бештар. издиҳоми хашмгин бо нирӯҳои амниятии Узбекистон занозанӣ дорад. фарде ки ин наворро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҷой додааст, исрор меварзад, ки ҳадафи ҳамлаи эътирозгарон раиси вилояти Фарғона Шӯҳрат Ғаниев мебошад. вале сухангӯи Ғаниев ин иддаоро рад кард. дар ин навор куртаи ӯ беҳтар намудор мешавад. зоҳиран ин ҳамон куртае мебошад, ки Шӯҳрат Ғаниев аснои зиёрат аз минтақаи Сӯх, ҷазира қаламрави Узбекистон дар дохили Қирғизистон дар тан дошт. хуб, ман ба хона бармегардам. вақте баргаштам, фармон медиҳам, ки марз баста шавад. шумо ҳаминро мехоҳед ва ман ҳамин корро хоҳам кард. минтақаи Сӯхи вилояти Фарғона ҷазира қаламрав ё худ анклав дар дохили хоки Қирғизистон аст, ки бошандагонаш асосан тоҷиконанд. 31 май ва 1 июн баҳс рӯи истифодаи оби як чашма ба занозанӣ миёни сокинони Сӯх ва бошандагони деҳоти марзии вилояти Бодканди Қирғизистон мубаддал шуд. сафари Ғаниев ба ин минтақа ташаннуҷро афзоиш дод. дар як навор худи Ғаниев изҳор намудааст, ки аз зарби санг ҷароҳат бардоштааст. касе ба тарафам санг андохт. захми ҷиддӣ бардоштам. ҷанҷол баъди паёми оташбарангезе сар зад, ки ба Ғаниев марбут дониста мешавад. навори он дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шудааст. медонед мо ба деҳаи ҷанҷолии Сӯх чӣ кор мекунем, ҷаноби Фарҳод? мо онро аз харита нест мекунем. 1 июн сарвазири Узбекистон Абдулло Орипов ба Сӯх сафар карда аз Ғаниев хост бо мардуми маҳал муросо кунад. аммо издиҳом истеъфои ӯро дар миён гузошт.
Hanif gelip bir yerde Kenan Puşesini haritada uçup taşınma gitti. بحث سوخ حالا از بین نرفته است، ولی اکنون با حل این بحث احتمال کسی دیگری مشغول شود. бармегардем ба тоҷикистон. вазорати тандурустии тоҷикистон эълон кард ки рӯзи 7 июн коронавируси нав боз ба 76 нафари дигар сироят намудааст. ба ҳамин тартиб шумораи умумии гирифторон ба 4529 нафар расид. намояндаи созмони ҷаҳонии тандурустӣ дар тоҷикистон бар ин аст ки ҳанӯз авҷи бемории ҳамагир паси сар нашудааст. дар ҷомеа низ аз эҳтимоли сар задани мавҷи дуввуми беморӣ нигаронанд. аммо бо ин вуҷуд ҳамкорони мо мегӯянд рӯзҳои ахир теъдоди ҳарчи бештари сокинон дар душанбе бидуни ниқобҳои тиббӣ мегарданд. бениқоб гаштани мардуми зиёд дар душанбе боиси нигаронии мақомот ва ҳам гурӯҳи дигари сокинони шаҳр шудааст. агар чанди пеш хиёбонҳои душанбе хеле камодам буду мардум ҳатман бо ниқоби тиббӣ ба берун мебаромаданд, ҳоло дар шаҳр теъдоди зиёди одамонеро дидан мумкин аст ки бидуни ниқоб сайру гашт мекунанд. ба гуфтаи ин гурӯҳи сокинон дар гармии зери 35 дараҷа зери ниқоб нафас кашидан мушкил аст. не, ман аз қабл ҳам дар кӯча бениқоб мегаштам. фақат вақте вориди ягон бино мешудам, ниқоб мепӯшидам. аз сӯи дигар дар кӯча мардум кам аст. медонем ки кам шудистане ки хай бо субологиё бо медонанд чӣ хела не кам шудиста пешравӣ хела соза худоро шукр хела пешравӣ дорад. албатта мепӯшам, вале имрӯз саросема аз хона бениқоб берун шудам. зебо тоҷибоева хабарнигор ва фаъолияи ҷамъиятӣ ки худ чанди пеш бемории COVID-19ро аз сар гузаронид, бовар дорад ки изҳороти вазири тандурустӣ дар бораи беҳтар шудани вазъият ба ин беморӣ боис шуд ки мардум чораҳои бехатариро риоя накунанд. ба гуфтаи ӯ мардум то ҷойи фориғбол шуданд ва ин ҳам сабаби якбора боло рафтани мизони маргу мир шуд. Я не знаю, почему делаются такие заявления. ман намефаҳмам ки чаро чунин изҳорот медиҳанд. ба чӣ мутақоид кардан мехоҳанд моро? ба ин ки дар кишвар вазъ хуб аст ё ин ки шумори сироятёфтагон кам аст? ман мушоҳида кардам ки дафъаҳои ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабари марги одамон зиёд шудааст. В соцсетях о том, что кто-то умер, стало опять больше. сарвазир ва аз ҷони дигари ситоди ҷумҳуриявии муқобил бо COVID-19 эълон кард ки استفاده نقاب‌های محافظتی طبی حتمی است و افراد بی‌نقاب در شهر جریمه کرده می‌شوند. آنها از ساکنان نواحی کشور دعوت کردند که از سفر به پایتخت خودداری کنند. به گفته زیبا تاجیبایeva اگر ادعای مقامات درست می‌بود و سرایت یابی کم می‌شد، مسئولین از چنین تدبیرهای بی‌خطری کار نمی‌گرفتند. بنا به آمار رسمی شمار گرفتار شوی به کرونا ویروس هر روز کم می شود. دوام یک هفته تنها 1 نفر بر اثر این بیماری فوتیده است. در مجموع به اطلاع مقامات در کشور 48 نفر جان باختند. در فهرست غیر رسمی یا الترناتیوی قربانیان کووید 19 تا روز یکشنبه نامی بیش از 400 نفر را گرد آوردند. бинандагони азиз, то ин дақиқа барнома дар бораи боздошти раиси шаҳри Кӯлоб ва баканории раҳбари вилояти Фарғона гузориш доштем. ҳамчунин аз он гуфтем ки сокинони Душанбе талаботи пӯшидани ниқоби тиббиро риоя намекунанд. ҳоло як огаҳӣ пешниҳоди шумо мешавад ва баъд аз он барномаро бо матолиби дигар пай мегирем. бо мо бимонед. як сокини 62 солаи шаҳри Кӯлоб ки худсӯзӣ карда буд, имрӯз дар бемористон даргузашт. Зариф Абдуллоев 6 июн дар назди бинои раисати молияи шаҳри Кӯлоб худашро оташ зад. Ба гуфтаи масъулони огоҳ аз қазия, ном бурда бо идораи молияи Кӯлоб ҳамкорӣ доштааст ва муассисаҳои томактабии Кӯлобро бо маводи ғизоӣ таъмин мекардааст. раисати молия пуле ки ӯ барои расондани ғизо ба муассисаҳои томактабӣ сарф карда буд барнамегардонад. шоҳидон гуфтанд ки Абдуллоев аз дар идораи молия берун омада
با یک چند ضربی کرد خودش را زخمی کرد و بدن آتش زد. مقامات رسمی تا کنون قضیه را توضیح ندادند. بنا به بعضی از خبرها مقامات انتظامی میخواهند در این زمینه با مدعی رسانیدن به خودکشی پرونده باز کنند. وزارت کارهای داخلی روسیه تصمیم دارد زمین‌ای را با نام مهاجر تهیه نموده شهروندان خارجی موظف می‌شوند که آن را در تلفن‌های خود نصب کنند. چنین پیشنهاد در دایره دورنمای رشد مهاجرت در روسیه تا سال 2025 وارد کرده شده است. زمین‌ای مذکور تمام معلومات انفرادی را درباره شهروند خارجی که به روسیه می‌آید در بر خواهد گرفت. نظر مهاجران و حامیان حقوق درباره این افغانی را همکاران ما از تلویزیون نسته شهری می‌پرسیدند. گزارش رو میرزونبی خالقزاد تقدیم میکند. عباسبک 5 سال می شود که در مسکو است، چون اکثر مهاجران وی پیوسته از سامانه بخش مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه استفاده می کنند. در این سامانه معلومات درباره آماده شدن سندهای بود و باش و از همه مهم بسته یا باز بودن حق ورود این یا آن شهروند خارجی به روسیه دسترس است. این مسئله است که صدها هزارها مهاجران را تشویش می دهد. عباسبک میگوید سامانه مذکور مفید است ولی عملا در بیشتر موارد باز نمی شود. آنها بعضا معلومات ناصحیح را پیشنهاد می کنند. مثلا وقتی یک نفر ورودش به روسیه منع است، آنجا می نویسند که باز است. بیشتر مهاجران از خدمات پولکی افراد حقوقی استفاده می کنند. نادر برنامه ساز است. او شخصاً برای مهاجران زمینه مخصوص موبیلی را تهیه کرده است. این زمینه مدتی با چند زبان به مشکل کار میکرد و معلومات را مستقیما از سامانه وزارت کارهای داخلی میگرفت، اما چون وبسایت وزارت مشکل زیادی تکنیکی داشت، او ناچار زمینه را بست. ما به سامانه وزارت کارهای داخلی همچون کاربر معمولی داخل می شدیم. معلومات لازمه را وارد می کردیم و به کاربر در برنامه کپچر نشان داده می شد. کپچر این رمز است که برای شناسایی کردن شخص استفاده می شود. او کپچر را داخل می کرد و ما جواب را می گرفتیم. یعنی ما مثل میانه رو بودیم. در سامانه وزارت کارهای داخلی فهرست وظیفه‌های نشان داده شده است که زمینه میگرانت و یا مهاجر بر عهده خواهد داشت. در آنجا گفته شده است که وزارت می‌خواهد یک پایگاه یگانه اطلاعاتی را راه اندازی کند که تمام معلومات خدمت رسانی دولتی را در بر می‌گیرد. همه همکاری‌ها بین شهروندان، تشکیلات و نهادهای دولتی طریق همین پایگاه الکترونی صورت خواهد گرفت. همچنین این زمینه فراگیر معلومات انفرادی مهاجران خواهد بود. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند این تشبث خوب است و جانبدار ساده شدن روند بود و باش مهاجران می باشد. به قول آنها با کمک چنین زمینه آنها امکان دارند که از دوتازهای بیوروکراتی و نوبت‌پایی‌های زیاد برای گرفتن حجت‌ها خلاص شوند. ولی در عین زمان این حامیان حقوق چندان خوشبین نیستند که این لایحه به زودی عملی می‌گردد. عامل‌های کورپسیونی در روسیه برای رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی مانع ایجاد می‌کنند. از این خاطر فکر می‌کنم در این باره حرف زدن بر وقت است. اگر آنها خواهش می‌داشتند بر وقت عملی می‌کردند. متخصصان میگویند تا امروز زمینه‌های خدمات دولتی و سامانه محلی مسکو تا اندازه موفق شدند. اگر خدمات زمینه وزارت کارهای داخلی در همین سطح راه اندازی شود، دستاوری خوبی خواهد بود. و بیش از 20 مهاجر زندانی توجیک که مهلت طولانی حبسشان در یک زندان مردوی روسیه تمام شده است، دوباره به بازداشتگاه نویه روزایفکا انتقال یافتند و ماها باز در انتظار بازگشت به وطن هستند. این مهاجران در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفتند که برخی 4 ماه و برخی دیگر 2 ماه باز در بازداشتگاه هستند. تفصیلات این خبر را میتوانید در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. با این مطلب برنامه امروز را پایان میبریم. تشکر از یکایک شما عزیزان برای همراهی. تا ملاقات نوبتی بینندگان، شما میتوانید خبرهای تازه را چون همیشه از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org بخونید. گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود. من صبح فردا همه شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. تا فردا خود را احتیاط کنید.